Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu ijoro ryo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere 2024. Tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mugezweho nanjye Mushakamba fatanije na Sentama. Sentama uriwe neza? Mwiriwe neza Mushakamba muraho. Yego twiriwe neza turaye neza. Yego. Goma ngo bimeze bite? Goma birashyushye birimo biratapfundikiye Mushakamba. Iyo uganiriye n'abantu baho hari n'abo tukiganira n'ubu bambwira uko bimeze bakiriyo, hari abamaze kuhahunga. Ese utudoroni turacyahazenguruka? Bahungiye nk'Irubavu. Urumva rero hari n'abikingiranye mu mazu. Niyo tekiniki ubundi. Abikingiranye mu mazu barakubwira bati hano ni ukuri barabukeye. Nakubazaga nti drone ziracyazenguruka? Drone? Simpamya ko zizenguruka. Kereka drone abantu. Drone abantu nizo zaba zizenguruka, ariko drone zimwe zo mu cye Mushakamba zashyamba babanze nabi. Bwamaze no kwira. Kuko hariya ntabwo byoroshye. Ikirere cyagiye. Kiri umwami bwana Sentama ngo yigeze Rambo mu bisheke ku rugamba none intare ziramwishe. Mushakamba hari amakuru ugeneye nabonye ko yahunze yagiye Beni. Ariko nza gusanga umuntu yampaye yabeshyaga, ahubwo we yamanutse agera Kasengesi ku murongo w'urugamba aho FRDC z'imbere zari zihagaze. Ngira ngo amavideo abantu biriwe bayabona. Ajyayo rero hariya niho bamukubitiye. Za sirange ziramukubita. Rwa rugamba ni Rumarangabo Mushakamba, urugamba ruhitana generale ntabwo ruba rworoshye. Ongeraho ko ari we guverineri, niwe Kisekedi wo mu burasirazuba wo muri Nord Kivu. Ntabwo ari Kisekedi gusa. Ni guverineri, ni generale. Arenze Kisekedi wo muri Nord Kivu kuko ari na generale. Arenze Kisekedi, ni Kisekedi akaba na etat major. Nubwo wenda hari uyobora ingabo, ariko urumva ko wayambaye ingofero zombi Mushakamba. Radio Kapi ibitangazamakuru bya Kinshasa birimo radio na televiziyo y'igihugu byavugaga ko ubuyobozi bwa guverineri cyangwa se guverinoma ya Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko ngo basubiye bigaruriye Sake, ariko se Cura umwami yabayeguye Gasengesi bakagira Sake bate? Nawe yabivugaga. Yabivugaga shebuja wa Kasengesi. Ariko nyine ndavuga Cura umwami. Yego. Nigeze kuvuga ko bigaruriye Sake. Ariko kiriho ubwo nyine iminsi yari yageze Mushakamba. Mbanje kubona bitangazwa na Lawrence Kanyuka uvugira M23. Ngiye mbabonye ari nka batatu babitangaza. Ikigaragara nkuko nari mbivuze ngo yigize Rambo mu bisheke. Yego. Cira umwami ubundi ntango bibaho ko general ajya ahantu nk'ari. Ntabwo bibaho nta general ujya ku rugamba kuriya, ko abafite abagomba kujyayo. Dusobanure Gasengesi ahantu iri. Kasengesi iri hagati ya Mubambiro na Mugunga. Kuvuga bavuye Sake wazamutse urimo ugera Mugunga. Ni ukuvuga ngo uba warenze Mubambiro. Urenga Mubambiro ni ukuvuga uva mu Isake hariya kuri Rompwe. Ukaza ukagera ahantu ngira ngo hari umugezi. Aho niho hari Mubambiro. Gasengesi. Mubambiro.
noneho aho ngaho iyo uhageze hari umugezi uba uri mu bambiro bigusaba rero kongera kugenda ugakora wenda nk'ibirometero biri hagati y'umunani n'icumi ariko ntibirenga 10. Noneho aho ngaho iyo uhageze niho Kasingisi hafi na Mugunga. urabona rero ko Cyumwami aryamiye ukuboko kw'abagabo urugamba rwa Goma aribwo rugitangira Mushakamba. Biriya biraza koroha. hari abanya wa mwana bavuze babajije bati ngo Joriji babahaye ikizamini mu mutubwire uko urugamba rwagenze ati njye napfuye rugitangira. Bandaje rugitangira. Bifite icyo bisobanuye gikomeye cyane. Gikomeye cyane nivuga ngo gikomeye cyane irija inkuru yihutirwa. Le véritable commandant des FDLR uramwita commandant FDLR ni Cyumwami Peter Buba Maître de ce monde ntakiri kuri iyi si. Il est décédé en se prenant des photos sur le terrain. Ngira ngo ni amakosa yakoze niwe ubwiteye ubwishigishiye nta kundi ariko nabona ukuntu ari umuntu wambwiraga ati murebe iki kigabo ukuntu kigenda n'ubwoba. Yari afite ubwoba we. Yari afite ubwoba bwinshi. Yari afite ubwoba bwinshi cyane. Bwana Sentama, yego, ni amakuru agiye hanze saa sita z'ijoro ku itariki 24 cyane. Twari twahoze mu makuru yacu turi buhuze n'iyi nkuru tuvuga ko ari Photoshop bakoresheje cyangwa ari ibyafashwe mbere. Ariko siko biri, bakurikira amakuru bumve ibyirimo, ariko kuri iyi nkuru ijyanye na Cyumwami ukuri nuko nguko. Yego. Cyumwami arigendeye, Cyumwami arapfuye ejo bundi ashyingiye umukobwa we Hajya. Yego. Nyuma y'igihe gito yashyingiye umukobwa we Cyumwami. Yari yambaye ikoti risa n'ikivuguto ry'umweru. Amabuye ya Gisekedi apfuye atayasohoje atayajyanye Kinshasa. Uko bimeze. Ubwo Cyumwami apfuye buriya Kivu y'Amajyaruguru ntigiye kuva mu nzira. Oya. Guverineri aragiye, ubwo se intare irasigara n'intare. Izaza mu nzira General Masunzu yafashe. Uzi ko ziriya ndege zishobora kuba zari zaje kubera Cyumwami? Dore bamugaro yambaye kamba mbiri. Ubu ni ugiye kuba inkuru. Mushakamba reka dusoze reka abantu bakurikira amakuru. Yego, dusoze tubwira abakunzi bacu ko General Cyumwami yashize mu mwuka atakiri kuri iyi si. Yarasiwe ku rugamba. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Bahungisha ibikoresho, bahungisha intwaro, bahunge nabo ubwabo, noneho bariya basigare barasa, ariko bo ubwo sinzi uburyo bazavamo. Iyi Sadeke se yo yisize insenda na Monisco. Sadeke Monisco ntabwo iraho, nabonye izamurira imodoka byayo niho byatonze umurongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Bisa nabyo bihazengurutse, ariko ntabwo Sadeke yo nta kigenda. Yego. Sadeke Mushakamba unarebye n'ibifaro yari ifite. Ni ibifaro by'umurimbo ntabwo bikora. Wabonye igifaru gisa n'igisize vaseline. Kirayaga nk'irindazi. Icyo gifaru cyaba ari gikora. Baraje mu butembere. Kitarengeze kirasa ngo gishyuhe. Bari mu butembere cyane.
bwana se nta mareka tuve mu yacu twigire mu makuru ahari. Ingingo ni izihe? ingingo tugiye kuganiraho, turaganira ukuntu M23 yateguje kubohoza Goma no kwihaniza sadeke na MONUSCO. Yego. Ahangaha yabihanije babwira ko nta kipfa nabo, batagomba kwivanga mu mirwano. Ariko nyuma mbonye bavuga ko bivanze, batangiye kwivanga mu mirwano. Bavuga bati natwe turirwanaho. Ni nko kuvuga ngo turi bubarase mwumirwe. Ibyo turaza nyine babivuze mu kinyamupfura. Yego. Ibi turaza kubiganiraho mu buryo burambuye nitwinjira mu ngingo. Rero umujyi wa Goma rero indi ngingo, umujyi wa Goma uraye uzengurukwa na drone za FARDC. Ariko zazenguruka zagira zifite ibibazo kuko na ziriya ndege zagerageje kuzenguruka zarashweho nazo zahatswe, kuko ziriya ndege hari ukuntu zikoranwa ubwirinzi, bitaba ubwirinzi ziba zahanitse rwose. Yego. Ingingo ya gatatu rero turaza kureba indege ya FARDC. Indege za FARDC zafashe ubusa, izindi zirasa mu mirima. Ariko rero umushakamba ahangaha ntabwo zafashe ubusa kuko zarashe abantu bazo. Nanone zikozemo mu nda. None ingingo ya kane, minisitiri w'ingabo wa Afurika y'Epfo mu ruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni umudamu. Ni umugabo? Ni umudamu witwa Agi. Nabonye ari umugabo ku mafoto nabonye. Ntabwo ari umudamu. Nabonye amafoto rwose. Amafoto njye numvaga ari umudamu. Nabashije kubona ku mafoto ye. Ndaje ndebe ko ari iri hafi. Mpita nyiguha uyirebe. Yego. Reka twinjire rero, ndabona ari umudamu da. Umudamu yitwa. Ni umugabo wazanye n'umugore we. Ni umudamu. Niyo mpamvu cya gisirikare reka ndeke kugira ibyo mvuga ntagira uwo nkomeye. Minisitiri w'ingabo. Ariko rero umushakamba hariya ntabwo byari byoroshye. Kamanze nkumvishe ukuntu hiriwe. Nkumvishe akantu gato gusa. Yego. Wumva ukuntu hiriwe. Hagati aho ariko umuntu witwa Umuzarendo yahahamutse. We ni ibisanzwe. Yego. Gusa ndabona dushobora kuzakira abashyitsi barwaye. Yego. Buriya Goma niramuka ivuyemo. Yego. Hari abantu bazaba basize inkuru mbi musozi. Reka twumve wumva uko byiriwe. Wumve. Yego. Urabyumva? Ese ibyo wagize ngo ni ibigori bokeje? Uwo ni umwoto. Uwo ni umuriro gusa. Aho bajya bavuga ngo mbuma ni isasu. Yego. Nuko byiriwe rero, ariko ako ni akantu gato nkumvishijeho. Twakomeza. Nibyo twakomeza tugahera no ku bya M23. Ngo yateguje ko igomba kubohoza Goma. Uko byagenda kose kubera umubabaro abaturage b'Igoma bafite. Yego. Lawrence Kanyuka yaje kubitangaza. Yego. Ngira ngo nawe ubifite hafi, gusa reka dukoresha ikinyarwanda. Yego. Umuvugizi wa M23 bya politike mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka
ku gicamunsi cy'uyu munsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2025 yatangaje ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cyane abateguza kubohorwa, aho yagize ati abaturage ba Goma barababaye cyane nk'abandi banyekongo. AFC M23 iri mu nzira ijya kubabohora kandi bagomba kwitegura guha ikaze uko kubohorwa, ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. AFC M23 igiye kubazanira amahoro. Iryo jambo rirakomeye. Iriya jambo rirakomeye, ariko hari n'abo ritera ubwoba. N'abo ritera ubwoba, hari abashaka gusabura muri Goma kwambura kugira bate. Abo rero iyo babyumvise nabo baje kudukura amata ku munwa. Hari aribaza ati se ndiba mpungire, ariko kugira ngo ibyo barabyumva gushakamba n'uzi ko ubu baraye bize. none se ariba ejo azabiriya he ko atakoga ikivungwa kirangize kandi ko bamaramaje ko bagomba gufata Goma azajya he? Ni ukuvuga ngo umusirikare uri Goma agomba kwishyiramo umutima wo kumanika amaboko cyangwa se guhungira mu Rwanda kuko niho honyine hasigaye. Ariko mushakamba abantu bitwa FARDC bazi kwibuka. Zere kuko biruka. Ubonye birukana. Abagabo bariruka mushakamba. Kwiruka rega buri iyo umuntu akiza amagara ye. Mbabare undebera abagabo uko biruka. Urango kwiruka ni imwe muri tekinike. Agira ngo ariruka sige katyusha. Ngo ni imwe muri tekinike za gisirikare. Biko ariruka sige katyusha. Ariko ikabi ya nyuma. Aba ni babahungu se? Ni babahungu ba Kirumbo. Bariruka bahunga. Ndakurahiye. Cya. Ko bitazaborohera. Abahungu bazi kwiruka. Wayiruka agasiga isasu. Abahungu bateye ubwoba. Niyo bari babahungu ba Kirumbo bateye ubwoba. Reka dukomeze, wakomeza warugereye. Ni ukuvuga ngo aya magambo kuba byonyine yavuzwe, navuga ngo yaje ari igisubizo ku baturage. Ngira ngo ugeze ubona video y'urubyiruko rurimo ruvuga ko bati twaracotse bihagije, twaratesetse, twarakubititse. Nibaze ati mwabohoye Rucuru, mubohora Masisi, mubohora Minova, natwe mutubohore. Dukeneye umutekano, nta muntu ugitunga telefone, baratunyanyasa amanywa na nijoro. Ati guverinoma iraturembeje. Yego. Niko bimeze. Lawrence Kanyuka yabasubije. Yego. Kandi abasubiza nyuma y'uko Sake imaze gufatwa, nubwo bavuga ko bayisubije ariko ni ikinyoma. Ahubwo aho M23 yageze ngo yaba yegeye n'imbere, kuko duheruka tuvuga ko yafashe Sake, nyuma yaho twavuze ko yageze mu Bambiro. Iri imbere cyane ushakamba. Igeze imbere cyane kuko muri umugoroba ahageze. Hari ahantu huye Sake urenze mu Bambiro ukomeza ujya Goma. Ahantu bita Kasengesi. Yego. Ngo bagiye wumva cyane muri uru rugamba rwa Hariki. Ni ahantu bakunze gutera ibisasu kenshi. Iraye rero Kasengesi, urumva niba ifite Kasengesi ugakubita umurongo ugenda ku kiyaga ukafata Nzuro, urumva ko FARDC iraye nabi. Sigaye mwigi. Iraye nabi pe.
ahitwa Seserika ni heko naho ngo numvaga bashyize bariyeri. Seserika ngira ngo wigeze kuhabona, ni hari ahantu bageze, hari videwo zabo. Reka nzirebye ko ntizifite. Si ngombwa ariko wanahasobanura cyangwa nuko umuntu akumva. Ese ugaruka muri Goma, urenze wageze Mugunga utarahagera? oya, Mugunga isigaye inyuma nanone, uba waje witambutseho. Ni ukuvuga ahantu wigeze kubona hanyura za taxi z'umuhondo, hanyura izi moto zigira z'amapine atatu, aho abasirikare bahagaritse ikimoto bakakijyamo. Ntabwo burya bapfa kukijyamo, hari abo bashyizemo bacitse amaguru. N'abantu babivugaga ati muone ule barisha mukata miguru. Aho ngaho rero ihariye. Oya, niba n'urugamba rugeze hariya byarangiye. Hariya urumva hariya FARDC hari noneho wajya kureba ugasanga nubwo ihari kuko uwo barwana atarahagera hariya. Wabonaga ko bamwe bihangana bakasubirayo inyuma gake, igifaru bakajya bagisubirana inyuma, cyagera ahantu kikarasa ukabona kirarashe hirya imbere cyane, ukabona hacumbye umwotsi. Yego, buriya hariya cyarasa kubona hacumbye umwotsi. Intare za Sarangwe zari hafi hariya. ngira ngo hari ibintu bidasanzwe byabaye uyu munsi muri runo rugamba. Yego. Wabonye uburyo bahunze, bahungana igihunga n'ubwoba, biteza n'impanuka kugeza ubwo bagonganye impanuka zigera muri 2 kandi zikomeye. Biteza n'impanuka, hari n'impanuka y'igifaru cyagonganye na ambulance ya gisirikare bitwaye abakomeretse, bavamo umwe ararengana. Ariko akaba yishwe n'iyo mpanuka nyine yuko ambulance yagonganye n'igifaru. Ariko hari ikindi gifaru nanone cyagonganye na pick-up ya gisirikare. Habaye impanuka nyinshi. Habaye impanuka nyinshi, yagiye gikubwiye nk'urugero narifashe. Kuko iyo urumva yari ambulance yitwaye inkomere. Yego. Zijyanye mu bazivure, bararenga umwe muri abo bakomeretse ahitanwa n'iriya mpanuka. Kubera ambulance yangiritse bikomeye cyane. Wabonye ko n'igifaru cyaguye kiryamishije urubavu. Birumvikana. Biriya rero kikwereka ko bari bafite igihunga. Bari bafite igihunga, abantu bagongana barebana, burya hari ikibazo. Oya, bari barishizemo ko ngo M23 itazafata Sake ngo ikomeze imbere. Bari banazi ko bakomeye, ufite ingabo zikomeye zirenze umujyi. No kwizera MONUSCO ariko n'ubu ugiye kureba nk'ubu nk'ibintu byagukundira ukabakorera resansema ukababarura, ukareba ingabo zihasigaye muri za ngabo zajyaga zivugwa, ubu hasigaye mbarwa. Birumvikana. Abazarendo bo bavuyemo pe, nta n'umwe ushaka kwigaragaza ko ari umuzarendo. Bavuze ngo ninjo mnapokeaka mupigane mwende pigana. Ariko n'ubundi se watsinzwe ko ari bo babyitirira, nibashaka bakihungira ngo mwe ninje muhembwa ngo mugende mu Rwanda urugamba rwanyu. Muzarenda yatashe rwose. Muzarenda yazatinze. Ugana se nta mabonye ikindi kintu. Yarebye Muzarendo, yarebye asanga urugamba surwe. Ruramurenze. Bararwana urugamba rutari urwe, rufite ba nyirarwo. Nubwo nabo yita ba nyirarwo nabo rwabaye wese.
hari video nabonye abasirikare benshi ngo izi ni satani kabiri ngo aba ni abahibu bose byanze rwose. Satani yatsinzwe. ubundi waba satani ugatsinda. Ariko buriya n'abantu barenda gusa ngo bikuyemo. Umurundi nawe ngo yashyizeho hari formule ajya agira ngo umwansi arakurondera ntumurondera. Buriya ngo yamanutse ngo yagiye kurindira hafi y'imipaka y'iwabo. nibyo byiza ariko banza Rubaya bazayigira indahiro ngira ngo cyangwa Ngungu. nanjye ngiye kuvuga ngo Ngungu niyo bazagira indahiro kurusha Rubaya. ko Mushakamba abagabo bagize batya babona intare iratuje iri hariya baragenda barishotora muri Ngungu irabakubita bamanukana Kamatare na Kamatembe. Irabakubita bamanukana za Rumbishi. Irabakubita Shanjo, irabakubita Intumbi. Irabakubita Buragiza. Irabakubita Karungu. Uravugaho yego wirengagije ko buri ikintu cyatumaga biruka kuri yabahamutse. Yego ni abasirikare babo baguye Ngungu. Yego Ngungu bayipfiriyemo nubwo tubivuga abantu wenda uburemere ko general baratuza ni baratuza ko yabiyanse none se abyemere arijya azabyemera intambara yararangiye. Mushakamba rero buriya barimo kubakubita impande zose, ariko Umurundi Goma yeho yarayitaje. Buriya hari n'abarundi n'abaci bari barahungiye hitwa Inyamasasa. Inyamasasa na Kinyeziri. Umunsi nabo bahondaguwe. M23 yiyemeje guca agasuzuguro. Umunsi nabo bahondaguwe ntawigeze avuga ngo Nyamasasa tombe. Kinyezire tombe, ariko ibyo bice byafashwe nabyo. Oya buriya amaso yose ahanzwe Goma. Goma yaburije n'ibindi byose. Ahubwo tugarutse muri Goma yacu. Yego. Kimwe mu bintu byantangaje ni uburyo Sadek na Monisco bahunze. Wabonye urushorerane rw'ibifaru bya Monisco? Bafite ibikoresho, bafite ibifaru bisa n'ikibuguto. Byera se nta na gakotse. Ariko natunguwe rero no kumara kubona biriya bifaru. Yego. Mu kanya nkabona intare za Sarambwe zitambuka mu kigo cya Monisco cya Risa. Ikigo baragita Mushakamba, babonye bataye ikigo. Sarambwe zizakigezemo. Za Sarambwe arizo zigifite. None Kirumwami yareze agera mu Isake. Kirumwami yajijishije. Kirumwami ntareke kubeshya. N'igihe yataga urukweto ntiyavuze, none urumva ubu yareka kubeshya. Usibye rero Monisco naje kubona mbona Sadek, ibifaru bya Sadek biri gukata mu makaritiye y'Igoma. Ya bifaru bisa neza, bisa n'ibisize bazeri. Byanze gukora patrouille kare. None bikoze patrouille byakomeye nabwo yo guhunga. Ariko hari n'indi video umuntu w'umudamu abaseka. N'ubundi ni ebyiri zasohotse, imwe y'Abatanzania n'indi y'Abanyafurika y'Epfo. Umudamu yarimo aseka Abatanzania mu ndugu zetu wa Tanzania. Ngo Mungu awarinde, ngo wanaoga. Imana ibarinde, ngo bafite ubwoba. Umuturage w'Igoma yabonye filime. Yego. Kuko ubwinshi bw'abasirikare bari hariya
ntabwo abantu biyumvisha ko basunikwa bakisanga mu mujyi bigeze kuriya bose bari ahantu hamwe rwose. ahubwo se izari ikibumba zakubiswe zigarukira izihe ikibumba zari ikibumba rero zakubiswe zijya mu myobo bavanamo nk'ifuku zisohokamo zirashwiragira hariya mu kirunga nuko nguko naho zigereye. wari umu FDL udashaka gukandagira mu mujyi wa Goma? FDL yanze rwose ntazakandagira Goma. barashaka kwibera muri iriya shyamba. bizamuhira umu FDL bamukubita agize amatwi akanga akayahungura akiruka, utasize ubuzima akayahungura akiruka. baranga kumanuka rwose ngo bajye mu mujyi, ariko baracyakubitwa rero. urumva inkuru yabo ngo Omega ashobora kuba ari gukomandingira i Bujumbura ariko inde Omega ashobora kuba yarajyanye n'amasunzu. ariko ahubwo uburyo umuntu yakwibaza ni wa mumotari uriya wa mumotari wihishe uri gushaka imyobo nk'inyaga. kuko ngira ngo ibyabo bizasobanuka ejo, kuko ndi kwiyumvamo umwuka w'uko yafatwa. nubwo nanone mfite ibitekerezo bibiri. yego. bariya abahungu bari mu ventura nabonye bakunda amahoro. yego. bakazirwendereza. yego. bashobora kuvuga ati n'ubundi ibintu ni bibiri, niyo twabareka uwo mujyi ntimwawumaramo icyumweru, ntimwawumaramo iminsi 2-3. yego. mwarwana mugane wa rya jambo rya nyakubahwa General Kabarebe. yego. avuga ngo barani ibisambo bashyize mu nzu ukafunga wasanga bicanye. cyakora cyo. ubwo rero ntiwafata satani ufate hibu. urumva satani ibihunyira n'abandi ubahurize mu mujyi ungana kuriya. hari niba n'ibisamagwe niba byaki hari n'ibyitwa gepare. rero badafashe umwanzuro, batigiriye inama yo guhunga nijoro mu mayeri ngo bajye bafata ubwato bahunge. ngira ngo babonye video y'ubwato bari guhunya butwaye bino bibunda binini. yego. nibadafata sisiteme nk'iyo yo guhunga yego. muri ubwo buryo, yego, n'ubundi baricanira bakicanira nk'uriya mujyi M23 bihoreye. ariko nanone kubera abaturage, M23 yakiriye message imwe 2-3 ko abaturage bari kwicwa. yahita nuko bashotora bakabakubururira kujya muri uriya mujyi bakajya kuwubohoza. ngira ngo amakuru mazima turayavuga mu gitondo. hari amakuru menshi kuko iri joro rishobora kuba ribi cyangwa se rikadutungura rigatuza. yego. ariko ngiye simbona rituza. simbona rituza kuko buriya byari gutuza yaba hari indi mirwano inyuma. ariko iriya mirwano ni kimwe bita finale. yego. finale rero ntawe utuza, abari mu minota ya nyuma avuga ati nihagarareho. iriya ni finale rwose. finale rero ahubwo iri joro rishobora kuba rituhishe byinshi tuza gutangariza abakunzi bacu. rero icyo mbona kuko buriya hari ikintu kiri buhinduke muri iyi minsi. bajyaga bakubita nk'icyumweru batarwana. biriya babiterwaga n'uko bari ku butaka bugari. none bari hahandi nka bimwe twajyaga tubwirana tukiri abana ngo arimo arancura umwuka. nk'umuntu yaguteye icyugazi yakwegereye cyane. baregeranye cyane, hagati yabo hari umwanya muto. ibi rero
uko barushaho kwegerana ni nako n'imbunda zikora mushakamba. Byiza cyane. Yego. Ngira ngo amakuru ajyanye n'uko Goma yiriwe, yego, amenshi ntayo ngayo, ariko nyuma y'uko M23 igize icya ikabwira SADC iti yego, yayibwiye iti yego, nubwo twamenyesheje SADC, SAMIDRC na MONUSCO ko AFC M23 nta kipfa nabo cyangwa se ikaba idashaka kubagirira nabi, ibimenyetso byose bigaragaza ko bari kwitegura kudutera kandi turirwanya. yego. Twahoze tuvuga kuri bariya abantu bagaragaje ubugwari kuva baza. SADC rwose byarayiyobeye, ariko kuyiyobera si uko itazanye amashagaga yo kurwana nuko yakubiseho igashya, ikahitamo kuvuga ngo ngiye nzajya ndwanira mu gifaru gusa. Mu by'ukuri aho urugamba rugeze ntabwo ari aho kurwanira mu gifaru. Ubu rero abanze kurwanira mu mashyamba bararwanira mu mujyi n'intare zijya ziba n'inkuba. SADC mushakamba hari ubuhanga bushya bazanye. Tuzi igifaru nk'intwaro kurusha uko ari igikoresho cya transport, ariko bo bagikoreshaga nka transport, ahubwo ni ikirasi. Rero akaba ari ubundi buhanga bavumbuye. Ushobora kubona bahunga bakaza mu Rwanda. burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inda asumbye amaboko, umugabo asaba uwo yimye. Ibyo ngibyo simbishidikanya. None se bose basumbirijwe icya mbere amato ni make, inzira bafite ni y'amazi gusa, amato ni make. Yego, genda babona bakoze ikintu kimwe mu bintu bibiri. Icya mbere guhagarara bifashe mapfubyi mu kigo cyabo, Goma ikarinda igaruka mu mutekano usesuye, bahagaze batanyeganyega nk'abari mu kintu, bakagaragaza ikimenyetso cy'uko batarongera kurwana. Yego. Indi nzira ni ukwambukira mu Rwanda, bagahungira mu Rwanda. Yego, nk'igihugu kidafite aho gihuriye n'intambara cyane. Ubwo rero barahitamo. Iyi MONUSCO se bagiye kusangana cyangwa kwa Kagoma, bagiye gufatana Goma inshuro ebyiri. Babatsinze se araho yagiye. Niba urabona nibwo twashyiragamo imbyino ya wa muhungu Theogene. Yego, wabatsinze ntawe yagiye ni wa wundi, ariko bagiye bivovota ngo baramutsinze. ubugambanyi bwabo ngo baramutsinze. Ngaho noneho nibamutsinde turebe. Ariko se koko bamutsinde turebe, cyangwa baberetse ko burya atari buno. buriya mushakamba ushobora kubona umuntu ukamubona ari umwana, kuko umuzi ko ari umwana, ukagira uti uyu ni umwana ntacyo avuze. Ariko wa mwana ugahora umufata nk'umwana kandi yarakuze. 2013, 2012 aho ngaho bitandukanye, hanaciyemo n'imyaka myinshi. Bitandukanye na 2024, 2025. ngira ngo uyu ni umwaka rwose bazawandika ntama bati kera twigeze kota umuriro. hari urupapuro nakoherereje nabonye rwanditseho ijambo Operation Springbok. Andebera ibyanditseho. Reka ndebe. MONUSCO ngo yongeye ivuga ya operasiyo yabo yari yo kurinda imijyi ibiri, none ubu ngubu ikaba iri kurinda umujyi umwe.
ese ni batize ibindi nikagiho ritubeshye. ariko se nanone mu gihe uri kurushaka operasiyo kateripirari turayibara gute? irwana isubira inyuma. ni kateripirari ya kabiri. iyi ya Springbok yohereje ryari? nayohereje mu kanya rwose nkubwira ngo MONUSCO nayo iravuze. ariko ubu si ibi ngibi ntabwo ari ibyo kuri Kivu Morning Post. ni aho ngaho. ngo le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO, le général Karl Diouf, a assuré jeudi du renforcement de la collaboration entre les FARDC, la MONUSCO et la force régionale de la DRC pour protéger les civils et défendre Goma et Sake contre les attaques des terroristes du M23, seulement soutenus par le Rwanda. Acyari mu gihugu n'abashebuja bari hafi y'umurapuro. ni ukuvuga hano aravuga ngo ni komanda w'agateganyo w'ingabo za MONUSCO, generale witwa Karl Diouf. ku wa kane yamenyesheje ko imikoranire ya FARDC na MONUSCO n'ingabo za SADC yongerewemo imbaraga. yongerewemo imbaraga kugira ngo harindwe abasivile bo mu mijyi ya Sake n'uwa Goma. hari ijambo utarebye ryanditseho edefandre. edefandre ni nyine n'ibyo nkubwira kurinda abasivili. kurinda abasivili ko urumva impamvu nari mbigeze mbitekerejeho mu kinyarwanda defandre na protéger bijya kuvuga kimwe. njye ubwo numvaga ubwo bakoresheje amagambo abiri bati protéger cyakora iyi defandre ntabwo warinda ukarwana irimo kurwana. urumva ni ukurwana kuri iyi mijyi ibiri. ese Sake baracyayirwanaho? nayishyizemo ariko biriya ni ugukabya mu mvugo, ni ukubeshya, ni ukujijisha, ni bya bindi bisanzwe. kuko udefanda burya icyo ufite. yego. icyo udafite ntabwo ushobora kukidefanda. kugira ngo ukidefande urabanza ukagiharanira. ngo wacyataka. kwataka birimo rwose. urabanza ukagiharanira, wamara kugiharanira ubonye ukigizeho, sinzi niba navuga abantu ubwisanzure, niba ubonye ugifite mu maboko yawe noneho ukakirinda, ukagikorera protection. naho hariya haba hajemo kurwana. yego. twakomeza. ariko aha ngaha baracyavuga za mvugo zabo, umunyamugenzuwa ngo shyigikiwe n'u Rwanda, ibintu nk'ibyo baracyabivuga. izo no mu buhungiro bazazivuga. yego. noneho hariya bakomeza ngo nous avons activé l'opération Springbok. ubu abashyize mu bikorwa ya operasiyo ya Springbok. mise en place il y a plusieurs mois.
kuva ishyizweho kuva itangijwe haciye amezi menshi en collaboration avec les forces de défense de la République démocratique du Congo et la DRC. Nabo bayishyizeho iriya gahunda, iriya operasiyo ku bufatanye bwabo na MONUSCO, hagati yabo ndetse urumva hano baravuga MONUSCO ko igomba gufatanya na FARDC ikanafatanya, ndetse ni nko gutsura ubufatanye, gutsura umubano ushingiye ku bufatanye hagati ya FARDC, ingabo za leta ya Kinshasa, na DRC, za ngabo dukunda kuvuga ngo ni za SADC. La priorité reste la protection des populations et la sécurisation de points clés pour garantir la défense de Goma et de Sake. Ahangaha kubaza ikibazo baravuga ngo ikibanze ni ukurinda abaturage no kubaha umutekano mu mpande zose ingenzi, kuko ari ibice by'ingenzi kugira ngo barindwe, aho ni muri Goma ndetse no muri Sake. Yego. Mushakamba mu Kinyarwanda baravuga ngo ababurana ari babiri n'abahigwa. Twakunze mu matangazo ya AFCM 23 ashyira Bwana Lawrence Kanyuka ko FARDC ahangaha bigaragara ko ifite ubufatanye na SADC na MONUSCO bw'abandi bandi za FDLR n'abarundi n'iki, ariko tugasanga mu matangazo asimwa na Lawrence Kanyuka ya AFCM 23 babarega kurasa ubuhumyi mu baturage ahantu hatuwe cyane. None bo baravuga bati tuzagira ubufatanye bushingiye cyane cyane ku by'ibanze byo kurinda umuturage. Mushakamba ahangaha ko baburana ari babiri, umwe wigiza nkana ninde, ni kubera iki? Nubivuga ari mu buhungiro nubwo biziguye yego, ariko ari mu buhungiro, ajya uburyo buri indirect buziguye, uburyo indirect nibwo buziguye. Barabivuga bari mu buhungiro mu nzira ndende, barabivuga bari mu buhungiro buziguye. yego, kubera ko niba bari bafite ibirindiro Isake bakaba bagiye Goma mu bindi birindiro, ubundi ibirindiro by'Igoma ntibyagakwiye kuba byakiriye umubare w'abaMONUSCO bangana uko bangana. Bishatse kuvuga ngo bari kubivugira mu buhungiro, kandi bose amerekezo ni ku kibuga cy'indege. M23 ishaka yagifunga, MONUSCO rwose ikikingirana mu cyumba cyangwa mu kigo, M23 ikababwira ngo tubahaye amasaha runaka mukatuvira ku butaka, cyane ko ariho basigaje. Uribuka ko basezeye za Kivu y'Amajyepfo bakavuga ko bazasigarira Igoma, ngo niho bafite icyicaro gikuru, ndetse no muri Turihari muri biriya bicara ahandi basigaye. None ndabona bari kwikarakatsa cyangwa kwitakuma, ariko bakitakumira mu kanya gatoya basigaranye, kubera ko ahandi abo bari kuvuga ko bazarwanya bamaze baberetse ko babarusha imbaraga, kandi si rimwe si kabiri bibayeho. Rero MONUSCO ni nk'amatakirangoyi, ariko ibyayo byataye agaciro, ndetse n'igisebo kuri MONUSCO. Mushakamba ntacyo ubeshyeho, babarusha imbaraga pe. Gufatana umujyi saa 2 za mu gitondo zitaragera,
ngira ngo ibi ngibi abanyekongo bazabishimire M23 yego kuko abanyekongo bigaragambije kuri MONUSCO imyaka myinshi Kinshasa ikabakingira ikibaba rero ubwo babonye ugiye kubirukanira MONUSCO witwa M23 yego bakwiye kuzamushimira yego toya witegereje neza ukabona ibintu aho bigana ikirere ukabona igicu aho cyerekeza ukabona ubu wabona nka MONUSCO samidiyarasi enda abarundi bo kuko burya utabavangura n'abirabura abana bagenzi babo biragoye umurundi ashobora no kwihisha akaguma mu baturage ukazamurira bitinze ariko nka samidiyarasi MONUSCO bariya abantu urabona bafite igihe kingana iki hariya ngenda babona ari impunzi mu Rwanda kuko impamvu mubajije icyo kibazo tuvuga ngo nyir'umuringa yaje utega ukuboko ese buriya ntabwo nyir'umuringa yaba yaje ni nabyo yaje ariyo mpamvu uze ngo ndababona mu minsi 2-3 ari impunzi mu Rwanda barimo kwaka ubuhungiro kubera ko M23 ntiyabihanganira bitewe n'uburyo bakeneye guhunga bagahungana ibikoresho byabo ziriya modoka n'ibiki kandi hariya uyu munsi sinakwizera ko hari indege yahagwa itwara imizigo ngo hagwe n'indege isanzwe ntabwo byakunda yego n'ubu ziri kuhagwa ndumva ari za gisivile ahantu zari zikirimo kurwanya ikavumu ariko naho ni iby'igihe gito rero kugira abahunge nk'uko basanzwe bahunga nk'ingabo za Loni u Rwanda ni igihugu kinyamuryango basaba gutambuka u Rwanda rwabaha inzira bagatambuka bakaza gutegera indege i Kanombe cyangwa se bakajya kuzenguruka bagaca i Bukavu nabyo byashoboka ariko rwose nyina babona ari impunzi gusa sinzi niba bahinguka i Bukavu barahasezeye bari barasezeye Kivu y'Amajyepfo ariko kuhanyura bataha birashoboka ariko nabyo tubanze turebe se iyo Bukavu yo iriho nayo ntiriho niyo mpamvu bahanyura nk'inzira uretse ko ari abatanga babo kugira ngo na M23 ntacyo yabatwara hari aho bagera bagahura nako bagiye guca za nzira hari aho bahura n'umukongomani akabamerera nabi byashoboka ibyo ngibyo byashoboka pe ko hari umukongomani barakariye buriya no guhagurukira ahantu M23 kugira ngo ntacyo yabatwara ariko kereka nibemera kutarwana ariko nibo byanga bikunda Lawrence Kanyuka ndetse riratangaza afite amakuru oya biba byabaye gutya reka turebe indi ngingo tureke gutinda kuri izi nyangabirama ibintu bikomeye twagiye tujye ku yindi ngingo ingingo itubwira ukuntu drone yego umujyi wa Goma uraye uzenguruka na drone za FARDC ntabwo ari drone gusa mu Shatamba kuko na bya bimodoka bagira ibikiri hariya babyinjije umujyi bameze nk'abakoze uruzitiro ariko ntabwo ari uruzitiro rw'umutamira ibi bimeze konti kwabo
umuntu mu masaha moya yanyohereje ubutumwa ati drone zirimo zizenguruka. Ngira ngo FARDC ikunda gukanga. Nizera ko yabikoze mu rwego rwo gukanga ngo abaturage bumve ko n'aya matangazo yabo ngo abaturage batuze. Ariko ziya drone ni ibisanzwe nta kintu zamara, gusa zakanga. Ni inkuru twakoresheje nk'umutwe ariko tugamije kugira ngo turebe Goma irayite. Goma nubwo iraye M23 bizwi ko iri mu nkengero kandi za hafi, ariko iriho itariho, kubera ko uyu muwazarendo uri muri iyi Goma, uyu mu FARDC uri muri iyi Goma, muwazarendo yavuze icyo kigaje mu kanya namara kunywa itabi natarasa mu kirere ararasa uwo bari kumwe. Uvuga Goma yawe mu manegeka mushaka. Ikibazo nta manegeka y'ibitero byayigabwaho. Nta manegeka y'akajagari kayirimo. Amanegeka y'abantu bari bayisanzuye. Noneho nibura babagamo bameze nk'abisanzuye, ariko ubu bahurijwe hamwe. Yego. Bameze nk'abashyize mu kibuga abakanze. Mu kubakanda bakarushaho kwegerana. Yego. Mu kibuga bahuriyemo n'impunzi, mu kibuga bahuriyemo n'abanyekongo basanzwe, mu kibuga kirimo abo bagizi ba nabi batandukanye, FDLR, FARDC, Wazalendo, abo izo FDLR FARDC zitandukanye, zirimo abahibu, zirimo mu bantu bishe bagiriye nabi, ku buryo bigoye cyane. Ariyo mpamvu ako kajagari gashobora gutuma hagira ikintu giturika muri uriya mujyi kikaba cyatuma ibintu byose bihinduka cyane rwose, bigahindura isura. Ngira ngo nta byinshi tuhavuga kuko ikomeze twara gutanga isura ya Goma yuko iraye. Dukomeze. Ziriya ndege se zo byagenze bwana se? Nta mpamvu usibye aho zabashije kwikora mu nda, ahandi zarashe mu misozi itarimo abasirikare. Gusa ni indege zarashe mu buryo bubiri. Hari ziriya kajugujugu enye zagaragaye hariya ku kibuga cy'urugamba, ariko hakaba na Sukhoi yaje muri Mushaki. Ariko ntabwo ari Sukhoi ntizikiza, ngira ngo iriya yitwa Mirage. Ko bambwiye ko ari Sukhoi ra? Oya, barazitiranya, ni yitwa Mi 24. Ariko iriya ni kajugujugu, kandi umuturage uri hariya azi gutandukanya kajugujugu na Sukhoi. Oya, ntabwo ari kajugujugu, ni Mirage, ubudege bugenda bwikaraga mu kirere. Byashoboka ko ariko kagiye kageze Mushaki, abaturage bafite ubwoba. Amakuru ni uko M23 yakayobeje, karasa hafi n'ahari ibirindiro. Nabonye umuturage avuga ngo karashe ruguru ya centre ya Mushaki. Ruguru ya centre ya Mushaki, hafi ngo hari ibirindiro bya M23. Kabasha kurasa mu njumbure y'ibirayi ndetse no mu ishyamba cyangwa mu gitari. Nabonaga rwose hari amafoto bakarasheho cyane. Birumvikana ntibyabura. Bakarasheho cyane ngo ba nyirako baza gusanga enda aho bitangira na ziriya zindi ntukagira ugatwara batarimo. Bakarasheho cyane ku buryo ngo baje guhindura, baragira baje guhindura ntibongera kugaruka. Naho izari hafi na Goma, nabonye abaturage bakomeraga mu mashyi. Ntacyo zahinduye ku rugamba. Ntacyo zahinduye ni shakamba. Reka tubwire abantu n'ibike kimenyimenyi ikintu kigaragaza ko ntacyo zahinduye. Kuvuga igihe zagendaga
M23 AFC yabigeze za Mubanda. Ariko nyuma yabo yakomeje irabasunika kuba nta FARDC irenga Kasengesi. Urumva rero ko yabasunitse abazamiye cyane. Noneho Kasengesi, umurongo wa Kasengesi wawuhuza na Nzuro n'icyatsi uva Minova. Ugasanga rero hafite ikibazo gikomeye. Ntangira y'amazi twaburaga bafite nayo hari sinza icyo baza gukora rero. Ntabwo wabura uburyo bahungira mu mazi, buriya amazi ni magari. Yego. Gusa nanone atari ubugwaneza bwa M23. Yego. Bashaka n'abahunga baca mu mazi babarambika muri ayo mazi. Yego. Babamirisha nkeri. Yego. Hari amafoto n'amavideo yagaragaye y'aba FARDC benshi barashwe mu maso, bangiritse, babaye nabi, bamwe ngo nabishwe n'indege zikoze mu nda. N'abacitse amaguru. Hari abacitse amaguru, hari abagize gute, ni byinshi turabifite, ni bibi cyane kubibona, bisaba ko ufite umutima ukomeye. Ariko uru rugamba rwose ruyobowe n'uwateye. Ariko hari ijambo nabwiye abantu mu kiganiro kare. Yego. FARDC ifite amaso ariko ntibona, ndetse n'izo SADC n'abandi. Buriya hari ifoto duherutse kugaragaza intare nkuru zisumba izindi ziri ku kiyaga. Yego. Ntabwo bariya abantu bahagarara bajya hamwe ngo bareke kuganira ku mishinga iri imbere, by'umwihariko yo kubohoza abaturage babangamiwe. Yego. Kandi umwe mu mushinga wari ku rutonde rw'ibyigwa n'uwagoma wari ku rutonde rwa mbere. Goma ni umushinga ukomeye. Ubwo rero nyuma y'umunsi umwe cyangwa ibiri iyo foto igiye hanze, wiboneye ibibaye kuri Goma. Ahubwo biracyaza. Twanakwikomereza rero. Bikatubwire rero muri make dufata umunota umwe cyangwa ibiri. Tubwiye kuri ya ruzinduko rw'uriya mudamu ati minisitiri ari itangazo imbere yawe. Yego. Ndumva ariyo twagenderaho. Ari uruzinduko rw'iminsi 4 cyangwa 5. Ndamubona. Simbona itangazo ariko ryaje kare ari ku itangazo. Nze kuri kwereka cyangwa narisibye. Ushobora kutararisiba. Ndore hari ibyo byinshi nkabisiba mushakamba. Birumvikana. Naribonye. Baturi nyiriho twihuta. Yego. Handitse ngo Ministry of Defense and Military Veterans, Republic of South Africa. Ni ministre nka kundi muri Kongo bajya bavuga ni ministre y'ingabo n'abavuye ku rugerero ngo nabansiye combat. Noneho for immediate release guhita isohoka. Itari itangazo. Itangazo ryo kuri 22 z'ukwa mbere kugira ngo ejo hashize. Noneho ikavuga ati ministry minister izina riragoye ndanga kuri kubyumva. Minister Mochekga visits South African troops in DRC. Ngo ministry Mochekga yasuye ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Kongo. Minister of Defense and Military Veterans Miss
ahubwo ni n'umukobwa ntarashaka, umukobwa utarashaka rwose, ko banditse Miss, yego, Miss aba ari umukobwa utarashaka. Miss Angie Monseka will embark on a visit to the Democratic Republic of Congo, DRC, from the 22nd to the 25th of January 2025. Minisitiri w'ingabo n'abavuye ku rugerero ni mademoiselle, ubu ni mademoiselle, yego, mademoiselle Angie Monseka azakora urugendo, azagira uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera tariki 22 kugeza 25 z'ukwezi kwa mbere 2025. Kuvuga aracyahari kugeza ejo, uruzinduko rwe rukazarangira ejo bundi. This trip forms part of the minister's ongoing mission to prioritize the well-being and interests of South African soldiers in the line with her soldier first principle. Ati uru rugendo ruri mu rwego rw'ingendo rwa misiyo zikomeje, rwa misiyo ikomeje yo gushyira imbere imibereho myiza ndetse n'inyungu y'abasirikare ba Afurika y'Epfo, bikaba bijyanye n'ihame yo gushyira imbere umusirikare, bijyanye n'ihame ry'uyu minisitiri ryo gushyira imbere umusirikare. No, during the visit, mu gihe cy'urwo ruzinduko, Minister Monseka aims to strengthen bilateral relations between South Africa and the DRC in line with the Memorandum of Understanding MOU on defense cooperation, while also assessing the operational conditions and welfare of South African National Defense Forces, SANDF personnel employed in the region. Ahangaha bavuga ati muri urwo ruzinduko, Minisitiri Monseka agambiriye ukongera imbaraga cyangwa gukomeza cyangwa gushyigikira ubutwererane cyangwa umubano w'ibihugu byombi, aribyo Afurika y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bijyanye n'umurongo urimo iriya nyandiko memorandum, iriya nyandiko ari amasezerano bumvikanyeho, ibihugu byombi byumvikanyeho, ajyanye yerekeranye n'iby'ubutwererane mu bya gisirikare. Ariko akabamo no gusesengura cyangwa nko gukora evaluation, gusesengura ibikorwa, uburyo abasirikare babayeho bakoramo, uburyo bakoreramo, ibyo bakora n'imibereho yabo, bari abasirikare bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Gakomeza ati the minister's engagement will contribute to the ongoing efforts to promote peace,
stability and security in the Democratic Republic of Congo. Ati icyo yiyemeje minisitiri icyo yiyemeje ni ukuvuga uriya minisitiri wa Afurika y'Epfo ni ukugira uruhare ku bikorwa birimo gukorwa bigambiriye gutsura amahoro, bigambiriye kugarura amahoro n'umutuzo ndetse n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngana ku musozo rero, the visit underscores South African commitment to regional and continental peacekeeping initiatives, as well as its dedication to supporting the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO. Uru ruzinduko cyagendereye gushyigikira cyangwa se kuzamura icyo Afurika y'Epfo yiyemeje muri aka karere ndetse no ku rwego rw'umugabane mu bijyanye no kurinda amahoro, mu bijyanye n'ibikorwa byo kurinda amahoro ndetse n'ubwitange bwayo mu gushyigikira umuryango w'ubumwe bw'abibumbye, ubutumwa bw'umuryango w'ubumwe bw'abibumbye MONUSCO hariya muri Repubulika issued by Ministry of Defense and Military Veterans. Urwandiko rwasohowe na Minisiteri y'Ingabo n'abavuye ku rugerero. Inquiries Miss Onika Kwakwa, Ministry spokesman. Uko se bose ko ari ba misi ntabwo bajya bashyingira. Umenya abagabo barabaye ikibazo muri Afurika y'Epfo. Ni ababikira. Abikira nabo bajya mu gisirikare. Ibyo ni ibigebe. Uru rwandiko n'urusobanura ubutumwa bw'uriya mudamu yarajemo n'ubwo bwite umudamu hano bamwita umukobwa. Ariko ni ibyo ngibyo. Ngira ngo ibyo birahagije. Yego. Icyo navuga numvise abantu bavuga ngo yageze i Goma ariko nta gihamya njye nigeze mbona. Ariko mushakamba yageze i Goma, kuvuga ngo yageze i Goma ni kugira gute nko guhimba kuko turagana ku musozo. Njyewe ni ibyo mushakamba ibyo ngibyo reka tugane ku musozo, ariko tubwire abakunzi bacu ko tugihari, umwanya ni umwanya n'uwo ari wo wose bakongera bakumva tugarutse muri studio hari amakuru tubatangariza amashyi, kuko ibintu byahariya birimo guhinduka umunota ku wundi cyane. Tubabwire rero ko twaganiriye ku kuba M23 yateguje kubohoza Goma ikanihaniza SADC na MONUSCO bamenyesha ko badakwiriye kwivanga mu ntambara, ko nta gipfa nabo bareke kwivanga mu ntambara. Ikindi, umujyi wa Goma uraye uzengurukwa na twa drone za FARDC niba batari buduca amababa drone. Indege za FARDC zafashe ubusa, izindi zirasa mu mirima. Agerageje kuzikoresha zari nyinshi mu kirere, urebye hari ahantu ko hangana akantu barwaniramo ni akantu gato mu Cyakamba, ariko indege zari zikuzuye wabona ziguruka uvuga uti izi noneho zirabikora. Ikindi tuganiriyeho ni uruzinduko rwa Minisitiri w'Ingabo n'abavuye ku rugerero wa Afurika y'Epfo, aho yagiye uruzinduko
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kureba uko ubuzima bw'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu kazi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abohereje mu butumwa, baba bari muri MONUSCO, uzi ko hari ubutumwa butandukanye, baba abari muri SAMIDRC, kureba uko bamerewe. Akaba ari cyo cyazinduye uyu minisitiri w'ingabo ndetse n'abavuye ku rugerero wa Afurika y'Epfo. Turabashimiye rero, turabashimiye cyane. Ntimwibagirwe gukanda subscribe ku batarayikanda, ikanda rimwe gusa, mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share ishobora gukandwa inshuro nyinshi bitewe n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru yacu, kandi mutwandikire mubicishije muri comments. Ibitekerezo byanyu biratwubaka bigatuma turushaho gukora neza. Ijoro rihire rero kuri twese, Mushakamba, ijoro rihire, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, bari badukurikiye bose turabashimiye, mugire ibihe byiza, Uwiteka abahe.